Salibonani Mahlabezulu, sibingelelana samukelana kusifundo sethu salona leli viki. Sibonga uThixo osigcinileyo kwaze kwafika sona lese isikhathi. Mina engikhulumayo ngoAmos Maforo, ngizanxusa izihlobo zami ukuthi balibingelele labo baziveze ukuthi bangobani. Salibonani izihlobo ezithandekayo, sihlangana ngegama leNkosi yethu Jesu ukubana sifunde sibe lolwazi ngoNkulunkulu, sikhule kukholweni. Okhulumayo umfundisi Mila Dube. Siyabingelelana ngegama leNkosi yethu Jesu. Mina engikhulumayo ngisesiboneni mhlawumbe. Ngiyalibingelela lonke ngegama leNkosi yethu Jesu. Siyabonga iNkosi esisiphile njalo elinye ithuba kubana sihlangane. Okhulumayo nguMrs Mpofu, siza kuba lethuba lomthandazo kasikhulekeni. Baba wethu okhona ekhaya ezulwini lapha emhlabeni, siyabonga ngelinye njalo ithuba ususiphe lona ukubana sifunde ezwini lakho. Sikhulekela ukuncediswa nxa siza kutaditsha. Ubususiphathisa ngesiqu sikaMoya eNgcwele ukubana konke esikufundayo sikuphile, sikhule ekukwazini. Ngelihle igama leNkosi yethu Jesu siyakhuleka. Amen. Amen. Sithanda ukubonga uThixo. Sesiyafika emaphethelweni ezifundo zethu kulona leli ikota. Sikusifundo sechumi lambili. Lapho kulesihloko esithi ngambulele inkazimulo yakho. Ngambulele inkazimulo yakho. Lamazwi akhulunywa inceku yenkosi uMose esefike kwelinye izinga lokukholwa lapha ayefuna ukuba kwazi ngcono uJehova. Amazwi afike kwelinye izinga elijulileyo. Amazwi athi ngambulele inkazimulo yakho. Ngamazwi amahle engifisa ukuthi sonke babukeli labalaleli kwangani ngabe siyawatsho kube ngumthandazo wethu ukuthi sibe mazi ngcono uJesu, sibe mazi ngcono uNkulunkulu, sisuke kulokho esikwaziyo siye kujuleni ngoba yikho akuloyisayo uJesu ukuthi sibe kwazi. Siza kukhangela indinyana yethu okwaziwa ngekhanda uExodus 34 verse 6 lo 7. Verse 6. Wadlula phambi kukaMose ememezela esithi, uJehova, uNkulunkulu olesihawu lomusa, ophuzayo ukuthukuthela, ogcwele uthando lobuqotho, olothando olungapheliyo kuzinkulungwane, ethethelela ububi, iziphosiso lezono. Ikanti abalamacala kabayekeli bengajeziswanga. Wehlisela ububi baboyise phezu kwabantwana, laphezu kwabantwana babantwana, kusiya kusizukulwane sesithathu lesesine. Usiduka ke usilamulele la. Nxa sikhangela isihloko lesi, esokuvezelwa inkazimulo kaJehova, kwambulelwa inkazimulo kaJehova. Siqathanisa le memory text le. Kutshoni kwenzani ukwazi inkazimulo kaba? Esifunda ngayo uMose usivezela ubukhulu bukaNkulunkulu lokuthi nxa uNkulunkulu usumazi awusuthiseki. Ngoba oloba ngesilungu uqala athi please, uyancenga. Uthi ngiyacela akungivezele inkazimulo yakho. uNkulunkulu abeseveza ukuthi unguNkulunkulu lomusa, olesihawu, olokubekezela, olokulunga, oleqiniso. So uMose akucelayo yikuthi uNkulunkulu azambule kuye ukuze afane laye yenelisa ukuthi aveze ubuthixo ebantwini. Sibona ukuloyisa ukufana loNkulunkulu. Ukuloyisa uba ngumlandeli lo mntaka kaNkulunkulu oqotho ongalampazamo lezi izinto ezibambekayo ezingayisizo. Sibona iqiniso lomuntu ofuna ukuthi uNkulunkulu abe lobudlelwano naye, abe ngumngane loNkulunkulu. Kakhulu. Ngaba lobungane lomuntu licela selifana lisanjalo. Yes. Kutshoni lapha mhlobo ikakhulu indaba le yokukhula ekumazini uNkulunkulu. Okay, engikuzusisayo ukuthi uNkulunkulu singeke sibe mazi kanye. Aso event ukumazi uNkulunkulu kodwa kuyinkambo esuka esigabeni isiya kwesinye isigaba.
Engxenye ngingayifanisa mhlawumbe lendlela esizuza ngayo ulwazi emhlabeni. Kanti umntwanyana vele uyabe ku-ECD azuze isithupha sokuthi kulevel leyi kulokho konke akade kumele abe kwazi usekwazi angene esigabeni esilandelayo kulokho kusiya phambili. So ukwezi kwethu uNkulunkulu kufanele kube njalo. Ukukhula kwethu kuNkulunkulu kumele kuhambe insuku ngensuku silokho sondela kangaka duzane layo. So kusinika i-challenge njengabantwana bakaNkulunkulu ukuthi simfune uNkulunkulu insuku zonke zokuphila kwethu. Singakuba kulesi sigaba singasuthiseki ngaleso sigaba kodwa sizwisise ukuthi uNkulunkulu ukukhona afuna ukuthi akwambule kithi okuyabe kudlula lokho asekwambulile emuva. Yes, kakhulu. Uyazi nxa siphila bathi bona izinanakazana zonke kumbe izihlahla yonke into ephilayo sayida iyakhula kumbe iyafa. So esiKristwini sethu kunjalo manje kungathi siyakhula ekumazini kumbe siyafa. Kuyini esingakwenza njengabantu njengamaKristu ukuthi sikhule ekumazini uNkulunkulu? Sinanzelela ukuthi ukukhula ekumazini uNkulunkulu sisukela ekutheni sibe lobudlelwano laye. Siba lobudlelwano laye ngokufunda ilizwi lakhe sizwe ukuthi uNkulunkulu uthini kithi. Bese siphinda futhi sikhulumisana laye ngomthandazo. Asibi khona lapho maforo siyakuhlanganisa konke ungaqina ngomthandazo kuqine ngokunye uchiyo kunye kuba kungasahambi kahle. Singathi sikhuleke sifunde ilizwi bese singena futhi lemsebenzini kaNkulunkulu ekumsebenzeleni uNkulunkulu lathi siyalungisiswa khonapho. Kakhulu. So zihlobo ezithandekayo kuleli viki sifuna ukumazi ngcono. Sizakucela ukuthi asivezele inkazimulo yakhe lathi sibe mazi sibe ngamaKristu angcono. Sizaqala ngilapha ku-Exodus 33 ivesi 7:11. Sicela mhlobo usibalele la kule ndaba ethathekisayo indaba yetende lokuhlangana. Linanzelele lela isilo itende ithabanekele. Litende lapho umlimo ayehlangana khona labantu bakhe ngathi lenceku yakhe ikakhulu uMose kukhulunyiswana kusiba lezi xwayiso eziba khona. Sicela usibalele. 33 verse 7 ithi uMose wayejwayele ukuthatha ithente ayelimisa ngaphandle ucwadlana lezihonqo walibiza ngokuthi lithente lokuhlanganela. Ubani lobani owayedinga uJehova wayesiya ethenteni lokuhlanganela ngaphandle kwezihonqo. Kwakusithi-ke lapho uMose ephuma esiya kulelo thente abantu bonke babesukuma bame eminyango yamathente abo bakhangele uMose aze angene ethenteni. Kwakusithi uMose esengena ethenteni insika yeyezi yehlele phansi ime eminyango wethente lapho uJehova ekhuluma loMose. Kwakusithi abantu bangabona insika yeyezi isimi eminyango wethente asukume bonke bakhonze lo lalo eminyango wethente lakhe. uJehova wayekhuluma loMose ubuso ngobuso njengomuntu ekhuluma lomngane wakhe. Ngemva kwalokho uMose wayebuyela ezihonqweni kodwa umncedisi wakhe owayesesemncane uJoshua kaNuni wayengasuki ethenteni. Yazi kulezifundo eziningi lapha. Kuyini esikutholayo? Kungani uNkulunkulu wacela uMose ukuthi akhe kumbe afake lona lele itende? Nxa sikhangele isihloko sethu esokuthi ngitshengise inkazimulo yakho. Engufunda lapha ukuthi uMose ufuna ukukhula ukwazi uNkulunkulu. Lo nkulunkulu ufuna ubudlelwano loMose bukhule. So ukufaka kwetende laphana phandle. uNkulunkulu ufuna ukutshengisa uMose noIsrael ukuthi ukukhula kimi yikungikhangela yikuba lami ukuthi ngihlale lani. So itende la likhulisa ubudlelwano bukaMose noNkulunkulu labantu bakaNkulunkulu. Ngoba nxa elandisa laphana uthi wonke
dinga uNkulunkulu wayehamba esiya etendeni. Kodwa mzwana kunguMose ohambayo umthungameli wabo. Babesima eminyango yamatende abo. Bamelela uMose ukuthi nxa ephuma ngapha babebhizi bona bezehlisa bemkhonza uNkulunkulu ngoba usekhona phakathi kwabo. So khona kana kwakumeze bakwenza kwazi ukuthi uNkulunkulu phakathi kwethu njalo uyahlonitshwa. Nxa umhlonipha uNkulunkulu uyamkhonza, nxa umkhonza umazi ngezeleleka ukwazi kwakho kuba ngokubambekayo. So ngibona indlela yokuthi uNkulunkulu aziwe ngcono yikuthi abe esehla phakathi kwabantu bakhe, labantu bakhe besiya kuye bayakhula ekumazini uThixo kakhulu. uNkulunkulu uhleli edinga ukuba lobudlelwano labantu, abe le ndawo thize lapha akhulumisana. Mbuzo, ulayo yini indawo uhlangana khona lo uNkulunkulu emzini wakho, ebandleni lapho uthi ngilekhona laphana engikhulumisana lo mlimi? Manje Mina ngithole ukuthi indlela kaNkulunkulu yokuthi sikhulumisane la ihlezi ivulekile. Sithe siqalisa uverse 7 laphana usivezela ukuthi labo abebemdinga, wena ungezwa umdinga, maybe ungasolanga lokuthi uMose siya kuNkulunkulu, lawe ulalo ithuba njengomlaleli lombukeli ukuthi ufinyelele kuNkulunkulu. uNkulunkulu unguNkulunkulu osamukelayo, ofisayo futhi ukuthi sifike ebukhoneni bakhe. Uyakubona kwezinye indawo nxa udinga umuntu uhamba via omunye ukuthi ufakile yini appointment, but lapha leli tente lalisenza ukuthi kuvuleke lo ozwayo ofisayo wayekhululekile ukuthi aye kumlimi. Ndaba ethathikisayo le kakhulu mhlobo, ndaba yokuxoxisana noJehova. Mina ngithintwe nguverse 11 ilast part ethi uNkulunkulu wayekhuluma first part ithi uNkulunkulu wayekhuluma lo Mose ubuso ngobuso njengomuntu ekhuluma lo mngane wakhe. Asengicabanga ngazibuza ukuthi kambe inkambo enjalo ngo-21st century sesekhona yini ukuthi uNkulunkulu ebungcweleni bakhe ehle akhulume lo muntu. Ababebona iyezi besehlela khonapho uNkulunkulu njengoba mina lawe kade sesikhuluma ubuso ngobuso. So kulokunye ngicabanga ukuthi uMoses wayeyikho khona okwakusenza ukuthi uNkulunkulu kuvume ukuthi ehlele kuleyo ndawo ahlangane lo Moses. Ungafunda uIsaiah ngo-59 anti kubo verse 2 nxa ikhuluma ukuthi imthandazo yethu ulungile uyayizwa, but abesesithi izono zenu zilahlukanisile. So mina ngicabanga ukuthi uMose esikudinga kakhulu inkambo le ngoba umlobo utheni namuhla sizokuliviki sifunda ukuthi singakhula njani nje sikhangele umzekeliso kaMoses ukuthi wakhula njani ekwazini uNkulunkulu. So sidinga ukuthi sibone ukuthi kuyini kumbe ipreparation bani kumbe kuyini uMose ayikho khona okwenza ukuthi uNkulunkulu enelise ukuthi ehlele kuye. Okokuqala maforo mina ngicabanga ukuthi thina isono sisehlukanisa kakhulu lo nkulunkulu, siphila khatshana lo musa kaNkulunkulu. Okokuthi even uNkulunkulu efuna ukuziveza kithi asikho ready even ukumuzwa ekhuluma lana. Impilo yethu ibhizi kakhulu, even sikhuluma ngokuthi sifunde ilizwi uNkulunkulu simazi ngelizwi unoze kwathinta lokho. But siyazinika yini ithuba enough elipheleleyo ukuthi simuzwe sibili ukwathinta ngendawo ukuthi ule ndawo yini ohlana khona uNkulunkulu. Impilo yethu so ixubene so ngokwenzakho. So ngicabanga ukuthi i-first step nxa siyifuna lenkambo ikuzidela lokunika ithuba lokuthi uNkulunkulu akakhulume lathi simlalele sibili. Kakhulu kuyadingakala lokhu ukuthi sibe lobudlelwane, sibe mazi. Isizukulwane sakhathesi siyakudinga. Ufuna sidube ngangikhumbule ungabala ibhuku Steps to Christ. Dade uyakuletha ku-topic ethi privilege of prayer. Ichaza umthandazo ukuthi kuyini. Athi umthandazo kuyikukhulumisana noThixo, wangani ukhulumisana lo mngane wakho. So kumele kube njalo. Yebo mfundisi. Umcabango omfikela ngayikhuluma mama lapha ukuthi isizukulwane lesi sikuso umlimi kasisize. Umlimi simenza usowethu. Right. Yes. Ungani siyisize yakhe. Khangela lapho uverse ngo-10 uthi nxa uMose wayengena kunjani etendeni kwakuyiyezi lizosibekela la angene phakathi laba ngapha ukuthi ababesala bekhonza
basematendeni abo basezindlini zabo kodwa bakhonza ngoba umlimi usephakathi kwesigaba sabo. Manje thina siyabe singekho endlini yethu. Ngiyabe ngiphumile endlini yami ngangena eChurch. Ngiyabe ngihlafuna khona apha eSwiss. Inkonzo iphakathi. Ngiyasukuma ngiye answer phone yomngani wami ngichiya umlimi onguyonika impilo lomngani wami. Ngizwa kungifikela ukuthi ngizikhumbuze ukuthi balalela wabukeli umlimi uzosikhuza lokusikhuthaza ukuthi nxa ephakathi kwethu uNkulunkulu usibawothi omkhulu kasimesabeni simkhonze ikakhulu ezinkonzweni asikufakele endaweni yakhe. Le nkonzo oyenzayo emzimbeni wakho uthi lithempeli lihambayo mvumele ahlale kube lobungcwele phakathi komzimba womuntu ngoba usefikile uNkulunkulu kumele simzile ukuthi uNkulunkulu. So umfundisi sorry mafo ukuthi umfundisi ubisa indaba eqhakathekileyo ukuthi thina simkhonza njani uNkulunkulu kumbe siyaqedisisa ubungcwele bukaNkulunkulu yini. Yes. Yazi i-experience kaMoses yokuqala eBurning Bush leya kuthiwa wathi sithi mana ngiyibone ukuthi kungani isihlahla sivutha kodwa singathi. Kuthiwa uNkulunkulu wahle wakhuluma lo Mose wamtshela ukuthi Moses indawo osuke iyingcwele. Isihlahla lesiyana okwakuyenza sibe ngcwele ngalolana usuku kwakuyibukhona bukaNkulunkulu ngoba wantu uMoses eMidian wayekehamba mhlawumbe wayengakafika ahlale azidlela umphako kumbe enzeni and kodwa ngoba uNkulunkulu wayekhona kusesiyana isihlahla ngalolana thuku kwakusenza indawo ibe ngcwele. So uMoses nxa esesifika lapha esikhona esefuna ukubona inkazimulo kaNkulunkulu ngicabanga ukuthi wayebe lobudlelwano obuqinisileyo wambona uNkulunkulu. Yes. Bese ngicabanga ukuthi besingayihlafuna njani ichingam nxa ubungcwele bukaNkulunkulu sibesabubona. Amafoni kade siyabe sisechurch vele engqondo ingekho umelela ukuthi ubhuru wakho awamfonele kulento omele siyilungise. Yabona? So kasizinikeli ngokuphelela kasimdinga uNkulunkulu ngoba uyithi bethu bonke sizobuya kuphela sibe khona ngoba mhlambe sokuyinjayelo. But ngibona ngani kusinika i-challenge lokho eliku-raise umfundisi ukuthi bekumele ukuthi uNkulunkulu simdinge ukuze simazi ngcono njengoMose. Kakhulu. Babukela abalaleli. Nansi isilele sitshelwayo ukuthi isizukulwane sakhathesi nxa sihlangana lo mlimi nxa sisenkonzweni silamathuba kungaba se-camp meeting kungaba sebandleni ngamasabatha lapho esikhonza khona akeni sithobele intando kaJehova simkhonza abayithi reverence uNkulunkulu ahlonitshwe usendaweni yakhe baba ukuthi uNkulunkulu usendaweni yakhe umhlaba wonke awenze njani awuthule sihlobo esithandekayo. Kukhona yini okuye kwenzakala esikufunda ikakhulu ukwathinta iBurning Bush kaMose Mandlo ukuthi kube lesigaba lapho kwahlangana khona lo uNkulunkulu kube le turning point empilweni yakho lapho wabona khona ukuthi uNkulunkulu usebenza ngamandla empilweni yakho. Kwakwenzakala lokho ezimpilweni zethu. Kukhona angazi ukuthi angaba khona ongalakho ngoba wonke umuntu okhonzayo kulapha kule ndawo lapho umlimi lahlangana khona. Yes. uNkulunkulu kayekeli ukufinyelela. Yes. Mina ngahlangana e-camp meeting kunjalo. Ngangifana omncane ubaba ngathi ngiphenduka mina ngathi khathi umfana uthi uyabhabhaliza engaka. Camp meeting wathi kuchumayela the late umfundisi uMhawu ngasukuma. Ngihlezi la lapho wathi khathi uyanga. Phela impendulanga. Yawuzumzulu. Ngeze ukuthi lapho umuntu mina. So wonke umuntu okhonzayo ungayekethisa kodwa acabanga lapho umlimi akuthinta khona ekubiza khona kuyena ngokucaba kuza kuvusela ukuthi hayi uNkulunkulu kumele ngimvumele ahlale khona ukuze ngimbone kakhulu. Sokusukela lapha sesihlangene lo mlimi sesimele sibe mazi antu yahlangana le ntombi yakho sumele uyifunde selisazana yibo ubudlelwano esibufunayo ake sikhangele uvesi ngo12 usiya ku17 ukuze ngibe mazi. Zwanini ubudlelwano bethu loNkulunkulu yibo bona lobo bufana lo bethu labangani bethu amathuba esiwachithayo umngane wakho kanti siyafonelana ngoba sinjani siyazwana singabangani sicheckane sinjani sikhathalelana siyazikhathaza yini ngokuthi uNkulunkulu ucabangani ngathi sike sikhangele amavesi la verse 12 uMose wathi kuJehova ube ulokhu ungitshela usithi khokhela abantu laba kodwa
kawungazisanga ukuthi ngubani ozamthuma ukube ahambe lami. Utshilo wathi ngiyakwazi ngebizo njalo ufumene umusa kimi. Uma uthokoza ngami ngifundisa izindlela zakho ukuze ngikwazi ngiqhubeke ngithola umusa kuwe. Khumbula futhi lokuthi isizwe lesi singabantu bakho. uJehova waphendula wathi, ngobukhona bami ngizahamba lawe ngikuphumuze. uMose wathi kuye, uma ubukhona bakho bungahambi lathi ungasisusi lapha. Umuntu angakwazi njani ukuthi mina labantu bakho sifumene umusa kuwe ngaphandle kokuba uhamba lathi na? Kuyini okunye okungasiphawula mina labantu bakho kwabanye abantu bonke emhlabeni na? uJehova wathi kuMose, ngizakwenza khona kanye lokhu okucelileyo ngoba ngiyathokoza ngawe njalo ngikwazi ngebizo. Hey, ucelani lapho Mose akucelayo kuNkulunkulu? Hey, hayi before maybe sifike lapho maforo mina okumbambayo i-approval kaMose kuNkulunkulu ethi ngiyathokoza. Right. Angikwazi ukuthi inkambo yokuphelela iyabe inganani. Ungabona usuthola uNkulunkulu efaka isitampu ukuthi hayi ngiyathokoza. So ngokunyede nsithi ngikuwe kakhulu. Inxa yazi abantu abaningi kalokhu uthinta mhlobo ekuphileni, ekukholweni, emsebenzini isikhathi sonke sifuna i-approval yabanye abantu ukuthi bathini ngani. Sikhohlwe le approval kaJehova. Ukhona uMose akucelayo futhi la uthi Nkosi ngicela ungifundise, ucela ukufundiswa. uMose anti uNkulunkulu sembizile wathi athungamela abantwana bakaIsrayeli. Ukhanya uyakhathaza ukuthi ngiyamazi uNkulunkulu ukuthi indlela yakhe ngifuna ukuthi icace kimi ukuthi isikhathi nxa ngihamba njani ngoba ngihamba noNkulunkulu omkhulu ngingamphazamisi. Ngicela unjengise indlela yakho ngendlela ucela ukulunga kukaNkulunkulu lobuqotho bakhe ngoba indlela kaNkulunkulu icacile. uJesu ku14:16 ngalo uJohane uthi ngiyindlela leqiniso. So ufisa ukwazi uNkulunkulu ngobubanzi lobukhulu okudepha kwakhe uthi ngitshengise wena ukuthi ungubani, indlela yakho yipi. Ngendlela ongazi uNkulunkulu wazi uJesu uzamazi indlela kaMlimo njani. Thina kulula kithi thina sinishiyela iBhayibheli lisikhomba ngoNkulunkulu, sifundisa ukuthandaza kusikhulisa ukudla kwaNkulunkulu, sifundisa ukuhlangana labanye sikhonza kuseza sikhule. So indlela kaNkulunkulu yikuya lapho uNkulunkulu akhona. lapha khona yakhumbula amayedeni futhi u6 uyathi ukuthi ngaphandle kokho ngezake samjabula uNkulunkulu. So uMose wayekholwa yikho kwakuthinta uJehova emazi ehamba ngokwentando yakhe. Siyabona umfundisi uthe ethinta something kwakuya ngimi ukuthi sibangaki esithi uNkulunkulu nxa isibizele ukuthungamela siqale sibuza ukuthi angiqalisi umsebenzi ngaphandle kokuthi uqale unjengise ukuthi isiqondanga. So ngicabanga ukuthi siyamdinga kangaka uSolomon. Yanti siyakhumbula ukuthi wathi ethatha umsebenzi wokuthungamela laye ngenye into yokuqala ayicelayo yathi uNkulunkulu ngicela inhlakanipho yokuthi Israyeli longemusena. So inkambo loNkulunkulu ukuthi umlimi unika i-direction ethi kuqondwe ngapi. Mbone ngani kuyadingeka kakhulu thina nxa sibiziwe uNkulunkulu esibizela umsebenzi asivume nini ukuthi yena athungamele thina silandele ngoba nguye yazi indlela. Ukungezelela lapha akhuluma khona uMose uhlathi ukuthi nxa ungahambi lathi ungasisusi lapha. Thina silesibindi kwezinye izikhathi ukuhamba lapho uNkulunkulu angatshongo khona. Ungananzelela uMose sithe sifunde emavesini adlulileyo nxa wayesiya ebukhoneni bukaNkulunkulu wayethwela imessage, engathwela imessage ebese siyatshela abantu okungangokuthi wayezwisisa ukuthi izinto zonke zingezikaNkulunkulu. Indoda le enguMose ngiyacabanga maforo ukuthi ngawa kuyithi so wayilezinto eziningi ayengakhuluma ebantwini ukuthi mina uNkulunkulu ngimbonile ngengatansi intaba ngathini he had a lot wayilezinto eziningi kodwa la nxa wayeyambulelwe wathwela izinto eziningi still wayenanzelela ukuthi hayi usesekhona okuningi engingakwaziyo ngoNkulunkulu. Wayedinga ngazo zonke izikhathi ukuthi uNkulunkulu
ngiyacabanga ukuthi ingilosi yikho lazo zithi ngcwele ngoba uzathi ukhangela ubona okunye kade ungakubonanga. Bathungameli. Nansi indaba iyalethwa lapho sikhona endlini lapho ngumthungameli emsebenzini ebandleni. Sasimbuze yini uNkulunkulu ukuthi uhamba lami. Sibuze singakenzi izinto. Kumbe siyaphuma siyezweni lokuphephe ubuzile yini ukuthi yikho yini uyalumosa uthi mina nxa ungahambe nje angisoke ngihambe mangithi vele. So asikuceleni konke lokho. Kulabantu anti sithi siyazi ngoNkulunkulu. Siyamazi yini uNkulunkulu kumbe sazi ngoNkulunkulu? Ngazi amazwi kulomahluko yini khona ukwazi uNkulunkulu lokuba kwazi ngoNkulunkulu. Lo mahluko uyamuzwa ekhulunywa ukuthi uNkulunkulu kuthiwa unje right, kodwa kuba mazi uJesu uthi lo othi ngiyamazi engagciniyo yami ngiqabama uba mazi yikuhambelana laye, right, yikuvuma intando yakhe. Yikho sithina ku John 17:3 lapha le impilo engapheliyo ukuthi babekwazi wena uNkulunkulu weqiniso lo Jesu wathunywayo. So nxa sengimazi sengiphila impilo yokuhambisana laye kulokho akutshoyo. Right. Angeke ngithi umkami ngiyamazi kodwa singahlangana emtchadweni ngokomtchado. So nxa ngisazi uNkulunkulu akulanto engiyizilayo ekaNkulunkulu ukuthi ngicele ukuyazi laye, akulanto angayizila kimi ngithi ngiyamthanda kodwa ngifihla isandla sami kumsebenzela. Ngithi ngiyamthanda isikhathi sami ngisala. Sasisaza lo uNkulunkulu konke ngikho khona ngokwakhe la anginike sesihamba ndawonye kakhulu. Kulamandla lokho mfundisi. Ake sifundeni ukuba mazi sichitha amathuba layo uNkulunkulu angithi vele. Okunye mafuro singakadluli. Yes. Sinanzelela ukuthi uMose nxa esithi ukuze ngikwazi wayezimisele. Khathesi ngiyengacabanga ukuthi bangaki kambe sibilothi nxa ethola inzuzo athenga amabhuku akhuluma ngoNkulunkulu, athenga izinto ezimenza ukuthi akhule ekukholweni. Kwezinye izikhathi sesingabe sikhuluma kodwa singafaki ubuyithi bethu bonke entweni yakhona. Ukuthi nxa ngizitshela ukuthi ngifuna ukuba mazi uNkulunkulu, thatha kathesi inani labantu engxenye sisukela ukuthi ole iBhayibheli ngikhaya, abanye sebesilavuthukileyo, abanye izipele sebesingela. Izinto eziningi ezifunakalayo singelazo. Hey, nxa ulobudlelwano nomuntu uya investa kwi relationship yakhona, kuyadingakala ukuthi sifake inzuzo yethu kubona lobo budlelwano. Okay, bengifuna ukuthi ngigcwalise lapha kule verse engithandayo kuJeremiah 29:12 lo 18 ithi ngaleso sikhathi lizangibiza lizekhuleka kimi njalo ngizalizwa. Uverse 13 abesesithi lizangidinga lingifumane, uma lingidinga ngenhliziyo yenu yonke liza kungifumana. Ngimbuzo nowubuzile ukuthi ukumazi uNkulunkulu lokwazi ngoNkulunkulu. uNkulunkulu ukhuluma ngenkambo eyokwazana 1v1 singazwanga ngomunye ukuthi uNkulunkulu lo unjani. Uyabona ukukholwa kwethu lokhu maforo uhamba kuqeka kuke kuphume kuyekele siphinde sijoyine. Kuyaveza ukuthi uNkulunkulu kasekamazi experientially, asekamazi ngokwenkambo ukuthi mina ngingumisi mhlanga as an individual uNkulunkulu lami siyazana, ngiyamuzwa yini ekhuluma lami kumbe impilo yami nguye yini oyilawulayo. So kwesinye isikhathi siphongo ukuthi umfundisi kwathinta ngendaba ye-turning point ukuthi laphana umlimi embiza, but kwesinye isikhathi engxenye sisuka abanye sisuthiseke ngakhona lokhuya, then we do not develop, asisayihlakuleli i-relationship yokusondela kuNkulunkulu nsuku zonke, so kugcine sesilahleka ekuhambeni loNkulunkulu. So kuyadinga ukuthi simazi daily, sihambe la izikhathi zonke, siconnecte. Ngize ngithandele yanethi uJohn 15:4 abide, ukuhlala kuNkulunkulu sixhumile ngokuthandaza langelizwe kuzayenza ukuthi ubudlelwano bethu bube intimate, bube seduze kangaka. Right. Siyabonga. UMose ulokhu siba lamathuba loNkulunkulu kodwa akasuthiseke. Uqhubeka usikhangelele uverse 18 siya ku 23. Silokho siku 33 khona phakathi. Uyakhala uMose acele ancenge athi ngibukisa mbonisa ubungcwele bakho, inkazimulo yakho. Ungasibalela la. Verse 18. Yes. uMose wasesithi ngicela ukuba ungitshengise inkazimulo yakho. Right.
uJehova wasesithi, ngizakwenza ubuhle bami budlule phambi kwakho, njalo ngizamemezela ibizo lami, uJehova, phambi kwakho. Ngizakuba lesihawu kulowo engilesihawu kuye, ngibe lesisa kulowo engizakuba lesisa kuye. Kodwa watsho uJehova, ubuso bami awungeke ububone, ngoba kakho ongangibona aphile. uJehova wabuye wathi, kule ndawo phansi kwami lapho ongema khona phezu kwedwala, kuzakuthi lapho inkazimulo yami isedlula eduze, ngizakufaka engoxweni yedwala, ngikusithe ngesandla sami ngize ngidlule. Emva kwalokho ngizasusa isandla sami, ubone umhlane wami, kodwa ubuso bami akumelanga ububone. Nansi inkambo lapha. Nxa sikhuluma ngenkazimulo, Dube, sikhuluma ngani? Umose ucela ukubona inkazimulo kaBaba. Inkazimulo, nxa sithi inkazimulo kaNkulunkulu yikuyini? Umose akucelayo ucela sibili ukuthi uNkulunkulu acace kuye ukuthi ungubani. Njalo impilo yakhe nxa ngayifisa ukuyiphila ingenjani. Nje ucela ukulunga kukaNkulunkulu ngokugcwala kwakho. Yes. Ukuthi uNkulunkulu ngifisa ukuthi ngifane nawe. Kunjalo. Ngivezele ukulunga kwakho. Lami bese ngikufisa kugcwale kimi. Siyahlabela ingoma ukuthi mangifuza uJesu. Kunjalo. So wayefisa ufuzo lukathi ukuthi abelwazi tulunjani. Ukuthi akekho lapha uNkulunkulu emthembisa ukuthi ngizakutshengisa ukulunga kwami. Ngoba ubuso ngeke ububone ukuthi ungabona ukulunga kwami uzakwazi ukuthi ngingubani. Abe sekhuluma ukuthi na unguNkulunkulu onjani kuveze siqale ngayo olobubele ubekezelayo onjani. So sibona uMose esikhuthaza ukuthi ukufisa ukulunga kaNkulunkulu yikubona uNkulunkulu. Nxa umuntu selungile vele kakuveli kuye kuvele kuNkulunkulu. Masibongeni uNkulunkulu abona umuntu olungileyo ehlala lawe edlula ubona uNkulunkulu ehamba phakathi kwakhe. Nansi indaba yokulunga kukaNkulunkulu. Siyakuveza yini thina? uNkulunkulu unjani vele? Yeah. Mina ngicabangile ngathi ngithe ngifunda iPatriarchs and Prophets ithi uMoses wenza isicelo singazange senziwe umuntu ngaphansi. Ngase ngizibuza ukuthi kuthi ukuthi kwakufuqwa yindlela elobudlelwano ngayo loNkulunkulu. Wena maforo kathesi ngingacela ukubona inkazimulo kaNkulunkulu. Kungama njani? Anti uyayibona indaba. uNkulunkulu lesono akubonani. Anti uMoses nxa wayezuza iapproval kaNkulunkulu ukuthi wena ngithokoza ngawe. So wayengumngane wakhe emazi ukuthi uhamba ngentando kaNkulunkulu. Anti so yikho senelisa lokucela loba yini. Acela ukubona inkazimulo kaNkulunkulu. So ngithe ngifunda lapha ungafunda Acts of the Apostles ipage ngo530 ithi inkazimulo kaNkulunkulu iyisimilo sakhe esivezwa lapho uNkulunkulu ejonga ukwenza umuntu ukususa umuntu lapho ayihle wafika khona amfake ezingeni eliphezulu. And uProphets and Kings yena uthe iglory kaNkulunkulu iyikususa izoni lokuzi esonweni azamukele ezibuyayo abeseziguqula. Then yikho kungena khona manje inkazimulo kaNkulunkulu evele eluntwini ngesiphambano. Ukuthi umfundisi uthinte ngesimilo sikaNkulunkulu. Isiphambano sodwa maforo siveza ukuthi uNkulunkulu luthando. Yes. Umhlaba wawuthanda kangaka. So kubhalwe esiphambanweni ukuthi uNkulunkulu uluthando akudingayo okuyinkazimulo yakhe. uJesu elengeCalvary kwakuyinkazimulo kaNkulunkulu. Kuyikuthi umuntu abuyiswe back to uNkulunkulu nxa evuma. Khona kunjalo. Vele nxa sifuna ukuzwisisa isimilo sikaJehova yikuye esiphambanweni. Lapho sihle sizwisise uthando olujule kakhulu. Uchitha amathuba anganani manje ukhangela isiphambano sikutshelani ngesimilo sikaNkulunkulu unikeza khona? Ngingakafiki khona lapho nginanzelela ukuthi uNkulunkulu uyafisa ukuthi sonke sisondele kuye. Sike sathinta laphana ukuthi okunye okwenza ukuthi sesabe ukusondela kuNkulunkulu yizazela zethu ezingahlambulukanga. Kodwa ngibona uNkulunkulu lapha uMose uthi ngizakufaka esikheceni sedwala. Right. Khethekile ukuthi sibabi okunganani. uNkulunkulu ulendlela yokuthi asamukele sifike ebukhoneni bakhe nxa sivuma.
ungananzelela singayambulela bona lokho i-character kaNkulunkulu ukulunga kwakhe kusenza kusithungamelele ukubana siguquke njengabantu. So kasingesabini balaleli lababukeli ukuthi sisondele ebukhoneni bukaNkulunkulu ngalokho esesikwenzile, ngalokho esidlule phakathi kwakho, ngoba uNkulunkulu indlela yokuthi asamukele ukuthi asikho isoni angasamukelanga. Kunjalo. Yes. Khona kunjalo. uNkulunkulu sonke siyanxuswa bakithi ukuthi asizeni kuNkulunkulu sizomamukela uNkulunkulu. Asichitheni amathuba sitatitsha ngesiphambano. So isiphambano it will be the signs of the ages. Sitatitsha ngaso sizwisisa ukuthi kanti uNkulunkulu emkhulu kangaka abuye azofela umuntu ahlenge umuntu kwahamba ngayiphi indlela umlimo lomusa asenzele umusa. No, bengifuna ukuphendula umbuzo ke wawubuza ukuthi sichitha amathuba anganani sisebukhoneni bukaNkulunkulu. Ngike ngafunda i-comment ekhuluma ngoJohn chapter 15:4 ukuthi uJesu utshona sithi hlalani kimi. Omunye ubuze sithi sihlale kuye okwesikhathi esinganani. Omunye ophendula wasesithi long enough to be changed into his similitude. Uthi kumele ukuthi sihlale kuNkulunkulu kokuphela size sifanane la. Ngase ngicabanga ukuthi uMoses maybe okwayenza ukuthi vele afanele uNkulunkulu inkambo ipresence kaNkulunkulu wayekiyo ithuba elide kakhulu. You know, even esentabeni ithi 40 days and 40 nights waye study i-pattern enguKristu. So vele uthe phuma khona apha ingqondo yakhe yonke ubunguye bakhe bonke basobuguquliwe bafanana lo Kristu. So yikho esikudingayo ukuthi sihlale kuNkulunkulu ukuze sifanane naye kakhulu. Jesu siyamdinga. Sisodwa asingeza ke senelisa. Sihlobo esithandekayo asifundeni kuMose. Wayambulelwe amaqiniso amaningi kasuthisekanga ngapha. Walohlala elokhu emdinga. Iningi lethu abantu bayatatisha mfundisi babale ngeprofesi, babale imibhalo, bachasise izinto eziningi. Babe temperate. You know, abantu bazibona ngani sebeseduze noNkulunkulu bengakuphili futhi. Nxa usumazi uNkulunkulu uzabona ukuthi ungcole okunganani, umdinga okunganani. Ke sikhanyele indinyana yokwaziwa ngekhanda sike sayithinta leyana. Ikakhulu ungayiphinda chapter 34 verse 6 lo 7. Uverse 6 uthi wadlula phambi kukaMose ememezela esithi uJehova uNkulunkulu olesihawu lomusa ophuzayo ukuthukuthela ogcwele uthando lobuqotho olothando olungapheliyo kuzinkulungwane ethethelela ububi iziphosiso lezono ikanti abalamacala kabayekeli bengajeziswanga wehlisela ububi baboyise phezu kwabantwana laphezu kwabantwana babantwana kusiya kusizukulwane sesithathu lesesine. Khanyela verse 8 lapha. Verse 8 uMose waphanga wakhothamisela ikhanda lakhe phansi wakhonza wathi awu Jehova uma ngithole umusa kuwe ngiyacela uJehova akahambe lathi lanxa abantu laba bentamo zilukhuni sithethelele ububi bethu lezono zethu usithathe njengelifa lakho. Bengifuna khona ukuthi umlimi esezivezile kuMose anokuthi ungavezeli inkazimulo uresponda njani kuyini okwenzakalayo lapha sesiswabaleni ngicabanga ukuthi even uJohana wayesithe ngabona kuphela inkazimulo awe phansi uthi I fell down as dead. Ngangisiwa kungani ngofileyo ngoba umuntu ebukhoneni bukaNkulunkulu even oDaniel babesithi nxa bephambi kwenkazimulo kaNkulunkulu kube lo mahluko but thina siphambi kobukhona bukaNkulunkulu silamandla okufaka lezandla ezikhwameni uNkulunkulu akhulume thina yaphuma nyekwenza okwami engikwenza khona lokho kuyaveza ukuthi siyasilela mana nithinte engikuzwisisayo lapho ukuthi umlobo usinika ukuthi uverse 6 lo verse 7 yiyo nguye uJohn 3 verse 16 Old Testament lapho uNkulunkulu aziveze ngokuphelela ukuthi ungubani.
uJohn chapter 3 verse 16 nguye oyisiqokoqela salokho uNkulunkulu akuvezele uluntu ukuthi umhlaba wonile uNkulunkulu wazidela yena wamfela umuntu wamthanda ngothando esingeke siluzisevele fully sisesengapha kwelanga kunjalo. Ngiyacabanga i-risk uNkulunkulu even ayithathayo ukuthi umuntu ambuyise ukuthi umuntu lesisindo kangaka indlela uNkulunkulu but usathane uyenza sicabanga ukuthi uNkulunkulu kalandaba lathi uNkulunkulu kasinaki even singaswela sigule singene kwezinye usathane wenza siconclude engqondweni zethu ukuthi lo uNkulunkulu ongasinakekeliyo but umhlabeleli ka number 2:14 yamthanda uthi ngiyamazi uyanaka kule nyembezi emehlweni yabe naka kunjalo. So uJohn 3:16 uveza isiphambano i-character kaNkulunkulu ukuthi akulalunye ulutho ayilo lona ngaphandle kokuba luthando. So lapha sibona ke ku Exodus 34:6-7 uNkulunkulu evela futhi ngokuphelela. Anti yakhumbula ukuthi uMoses ecela la kwaku after i-apostasy kwaku after ukuhlamuka. So ngicabanga ukuthi uMoses wayefuna ukwazi ukuthi uNkulunkulu uthini so esona uNkulunkulu wahle waveza wathi I forgive iniquity mina ngiyathethelela isona. So wayecabanga ukuthi mhlambe ukukhozwa kwethoyela sokuhle kwa separate kwehlukanisa umuntu noNkulunkulu forever. So ufuna i-assurance ye-reconciliation ukuthi uNkulunkulu uyangamukela yini. Namfunde enye into ukuthi izono zingaze zibe bomvu njani uNkulunkulu uposition yokusithethe khonokho kuyinkazimulo yakhe ukusitethelela sibuyise kakhulu. uNkulunkulu ngenye indlela akuJomis ukuthi nxa singabakhonzi bakaThixo babukela lapha esikhona akukhuleke ukuthi uNkulunkulu aziveze zonke kudinga hlala ukudinga ungathi ngaphenduka kwaphela khonapho sikhuluma ngokukhule ekukholweni so ukukhule kunye ekukholweni ikudinga ukuthi inkosi icacisa indlela zakho ngihlale ngizibona ziveze kimi ukuthi ngiyibona lokho sihamba ndawonye yini kumbe imese ngisele bese nguflathele sikwenza lokho ngokutshe lapho uMsipho futhi ngokukhuleka ngokuba nilizwi lakhe ngokuya lapho umlimi athe kuyefundwa ngaye khona so ngenye indlela umlimi ufuna ukuziveza kimi la kuwe mlaleli lombukeli ngendlela ukuthi ngidingisise ukuthi lokho ngisahamba ngenkambo yini engayiyamukela ngiqalisa ukukhonza uJesu. Powerful. Yes. uNkulunkulu uluthando. Indaba lesi futhi ku 360 uyathethelela uyabekezela uNkulunkulu. Kalokho umhlobo eseke watsho lapha izono zonke uyazithethelela. Uyatsho ukuthi yena labo abavumayo uyathethelela. Labo abangavumanga uyajezisa. So umpikitsha esuconjelwayo lapha ngoNkulunkulu ku John 3:16 lo oku Old Testament yikuthi uNkulunkulu uluthando. Kanengi babukela abalaleli kwangani uNkulunkulu we Old Testament wayelo moya omuhle wayebulala lo uNkulunkulu wahlala elomusa elothando kazange tshintshi indlela ayijezisa ngayiyafana la khathesi ulokho ejezisa ngayina leyo ndlela kwesikhathi kungabe ungavulekanga umhlaba kodwa abanye abantu bafile bezihambela khathesi uNkulunkulu esejezisile so asikuqapheleni sikubona lapha maforo ivike phela ukuthi kuke kwathinta phela ukuthi uMoses uthe sejikele phansi imithetho leyana imithetho kwakuyisimilo sikaNkulunkulu wayenguye uNkulunkulu ngwakhe kodwa uNkulunkulu wathi ukuthela sibili iBhayibheli yasho njalo wathi Moses sense yabaqeda wena ngiwenza kubusisa uMoses wathi akwenzi bayakuthina abantu ungonsusilela abantu laba ngabantu bakho laba umlimi wasethi hayi sengikuzwile mntanami sengizabaxolela so singathi umlimi wayezolo wayelolaka yena waxolela abantu benza into enje ungabala kuhle ivike phela ukuthi khona ukubumba ithole babethi uNkulunkulu kasekho sibefa uNkulunkulu wabo futhi babumba inyamazana ngabe babumba umuntu njengabo kungcono kulo mfanekiso babumba inyamazana bayinyamazana phambi kwamlimi so uthando lakhe luveza ukuthi ngoba unyamazana bethu esonweni usixolele namhlanje singabantu bakhe siyamkhonza kakhulu kulamandla lokho siyabonga kakhulu ke sikhangele la indaba kaMose esihlangane nomlimo bese entabeni lapha namhlobo wami khangela uvesi ngo29 khona ku chapter 35 34 sorry 29 to 35 okay
Kwathi lapho uMose esehla entabeni iSinayi ephethe izibhebhedu ezimbili zamatshe obufakazi, wayengazi ukuthi ubuso bakhe babukhazimula ngenxa yokuthi wayekhulume loJehova. Kwathi u-Aaron labo bonke abako-Israyeli bebona uMose ubuso bakhe bukhazimula ngenxa yokuthi wayekhulume loJehova, besaba ukusondela kuye. Kodwa uMose wababiza, ngakho u-Aaron lezinduna zonke zabantu beza kuye wakhuluma labo. Emva kwalokho bonke abako-Israyeli basondela kuye, wabanika yonke imiyalo kaJehova ayemuphe yona entabeni iSinayi. uMose eseqedile ukukhuluma labo, wamboza ubuso bakhe ngeveli. Kodwa kwakusithi lapho esengena ukuba abe phambi kukaJehova ukuze akhulume laye, wayelisusa iveli aze aphume. Wayesithi angaphuma njalo esebatshelile abako-Israyeli lokho ayekulayiwe, babebona ukuthi ubuso bakhe babukhazimula. Lapho-ke uMose wayebumboza njalo ubuso bakhe ngeveli aze angene esiyakhuluma loJehova. Nansi inguquko esiyibonayo. Kuyini okwabangela uMose ukuthi akhazimule? Ya. Kuyini okwakusenzakala lapha? Kune sikufunda. Anti uyehla uvele entabeni. Right? Ubelokhu ekhuluma noNkulunkulu 40 days exoxa loNkulunkulu. Right. Umuntu. Kuthiwa ngesilungu by behold him become changed. Ngokubona uyaguquka. uMose wabona uNkulunkulu kwaze wafana laye. Yeah. Nxa isize ebantwini kabasamazi njengoMose, bona bambone nguMose kodwa isikhumba sakhe sesithethe igazi umlimi wamnamathisela ngoba sebelobungane. Kodwa ukundithokoza kakhulu ukuthi uMose wayengazazi ukuthi sekhanya. Ubonwa ngabantu. Angazi thina singakhuleka umlimi aphende imthandazo ebantwini sithi mina ngakhuleka umlimi uyangizwa. Sithi umlimi kafuni ukuthi senza ngani yithe senze izinto. Udumo lwenkazimulo akuye kuNkulunkulu, nguye oyenzileyo esebenza umuntu. uMose usifundisa ukuthi ukuhlala uloNkulunkulu ngomthandazo, ngokuba lilizwi, ngokuvuma isono uyafana laye. Mandlona wayathi hey ayinendingela iveli yakuthala khayela nje. So isikhathi eziningi nxa sesiprivilege kumbe senzelwe umusa asifundeni ukwehla ngithi phela sizehlisa. Kodwa amathuba ungachitha amathuba loNkulunkulu kuba lenguquko. I think isifundo sifithizelayo lapha na mfundisi ukuthi ake nisichithe awusalufana. Hayi akuvumi ukuthi sisale sifana. Kuba lenguquko ezimpilweni zethu. Manje okunye nginanzelela ukuthi khona lokho okwavezela uMose lathi uNkulunkulu uyenelisa ngomnyaka wona la ka2025 ukuthi abantu bathi experience this. Nxa singavumela uNkulunkulu balaleli lababukeli athathe indawo yakhe ezimpilweni zethu, sizidele kuye, uyafisa lakhathesi ukuthi asambulele izinto ezimangalisayo. Ungananzelela uMose lapha uthe esesehla indlela abesekhangeleka ngayo abantu kwabesabisa. Simthola ezivala ngokunanzelela futhi ukuthi abantu bayesaba. Lathi nxa uNkulunkulu esinike amathuba ukubana sibe kwelinye izinga, sithe ukukhula kuNkulunkulu kuhamba ngezigaba. Kulabanye okuthi basesigabeni esiphezulu. Nxa efika lapha bayesaba, uMose uyazivala ngeveli. Lathi kakubeni njalo ukuthi abafowethu abangafikanga ezingeni lona leli sesikilo siyenelisa ukuthi siphilisane labo kuhle. Sincedisana ngithi phela sincede sikhule ekumazini sonke uJehova. Mhlobona kulezinto ezimbili lapha ngifunde ku-Patriarchs and Prophets chapter 8 idolatry at Sinai. Ithi okwenza ukuthi okunye phezu kwalokho okuthintwa ngabafowethu okwenza ukuthi uMoses ubuso bakhe bukhazimule ukuthi uNkulunkulu ngokwakhe kuthiwa wayefuna ukukufaka engqondweni kaIsrayeli ukuthi bakwazi isiqongo sobungcwele bomthetho wakhe. Ngoba uMoses anti lapha namhlobo kwakungasonkambo yakhe yokuqala loNkulunkulu. So wayeke wahamba entabeni wehla, wakhulumisana noNkulunkulu etenteni, waba khona engazange akhazimule ubuso. So
okwenza this time uMoses ubuso buphume bukhazimula ukuthi uthwele into ezimbili ezivela emlonyeni kaNkulunkulu. Intando kaNkulunkulu engumthetho kaNkulunkulu engcwele eyisisimilo sikaNkulunkulu. Okwesibili asikhumbule ukuthi kulapho uMose ayambulelwe khona icebo lokusindiswa komhlaba ngoJesu. Utavele ku-40 days and 40 nights lana uNkulunkulu wayemnika ivision yokuthi abone ukuthi inkamba layo lapha lo-Israyeli iveza njani inkambo yomhlaba wonke ngokusindiswa ngoJesu. So okukhazimulayo livangeli. Okukhazimule ekuseni kukaMose nguJesu osindisa umhlaba, nguJesu oluthando, isiphambano esimi phakathi laphakathi komhlaba lezulu, sibuyisa umuntu lo nkulunkulu wakhe. So okukhazimulisayo nguJesu. Alright. Yes. Thina sodwa vele ngeke wazikhazimulela. uPaul lanto uzothi akuseyimi engiphila. Angabuya aphile ku abantu sebebona akulo kuhle singakwenza. Vele eyethu umsebenzi elungileyo izinjengesidwethu ezinjani ezingcwele. So sidinga uNkulunkulu uJesu kanjani aphile kithi ezikhathini zonke. Yiziphi izinto maybe esimilweni sethu, esimilweni sakho ocabanga ukuthi zimele zisetshenzwe nguJesu sifane lo Jesu? Siye siphambanweni sifane lo Jesu. Ngabe kukhona kwizinto okumele kuphele kufe ezimpilweni zethu? Kukhona kukhona bafowethu lapha akuswelakali emntwini wonke ondalelo kukhona ngoba siyizoni ngempilo kaAdam. Yes. Ukwenelisa ukusukuma usiye enkonzweni umndeni yabe enqobile. Ngoba vele ukungakhonzi imvelo yokuwa. Kodwa nxa ungabona ususukuma usiye enkonzweni uyabona ukuthi sekungobise kokunye ungafika enkonzweni khulekela ingqondo ukuthi ingabe lokucabanga into eziningi zomhlaba into ekhonapho umlimi abuthi ingqondo ilalele ngenelisa ukwazi ukuthi ifoni yake ngime ngayo nxa sengikhonza uThixo kunjani. Kathi sure ngathi kuhulumende nxa kule court kuthiwe ifoni ziyacitshwa kodwa echeche abantu bayazisukumela nje kutshengisa ukuthi asikabi lokudlala noNkulunkulu asikaboni inkazimulo yakhe. So kumele into yonke engidonsela muva ukuthi ngikhonze ngiyayifaka eceleni ngiye kuThixo. Mina kunye okungithokozile ukuthi iveil leyi yayisenza ukuthi bangafi. Siyabonga uJesu ukhupha iveil. Hallelujah. Sesiya kuNkulunkulu ngamandla ngenxa kaJesu esiphambaneni. Iveil yayisitsho ukuthi hayi lina ku59 verse 2 ngaloku Isaya izonze zehlukanise noNkulunkulu ngeke limbone. But uJesu wayembula iveil wathi wozani ke kimi ngesibindi waselixolelwa. So bathandekayo babukela balaleli asibongeni uNkulunkulu ukuthi sonke silapha iveil sikhutshiwe asambeni ukuthi ngesibindi bese sivuma izono zethu ukuze sikhule inkazimulo kaThixo yathi ize kithi sikhanyise umhlaba. Perfect mfundisi. uJesu uba yiveil yakhona esithi inkazimulo kaNkulunkulu ukuthi umuntu angafi nxa ebhekana loNkulunkulu. Iyathathekisa i-incarnation ukuthi uJesu embese ubuNkulunkulu ngobuntu kwakuveza ukuthi umuntu senga-approach uNkulunkulu angafi. So yiyo engiyithanda lapha ereyizwa ngumfundisi kakhulu. Isihloko esithandekayo esikubizelweyo yikuthi sibone inkazimulo kaNkulunkulu njani. Ake sikhalele nxa silapho esiguqa khona sikhuleke sithi ngiyaloyisa ukubona ubuso bakho ngifane lawo isono sife impela. AmaKristu ngabantu abaveza inkazimulo kathi yikho uJesu ethi lina liyikukhanya kwezwe liyisibane. Isibane esikhulu nguye uJesu njalo. Thina ngoba sifana laye sesiyizibane abantu bamele babone uKristu kithi. Kukho konke esikwenzayo babukela abalaleli isileso sethu ukuthi asifuzeni uJesu. Ungabona lokho ufana kusukela lapho ukhetha uJesu uhlangana laye ungaguquki ungakhule kumazini kulohlupho. Uhlupho alukho kuNkulunkulu. Hayi uNkulunkulu kaguqukanga ulokho esihlele endaweni yakhe. Uhlupho lukini lukuwe asambeni entabeni siyefana laye. Mandlo ungayisingayiphetha ngayiphi indlela indaba le? Mina nginanzelela ukuthi uNkulunkulu uyafisa ukubana sikhule ekumazini njalo konke ukwenzile ukuthi sifike kulona lelo zingo ukubana sifanane naye. Kudingakala ukuthi thina njengabantu sikooperate lezulu kumbe sisebenzisane loNkulunkulu sizifake endleleni yokulalela uNkulunkulu. Kukhulu kuyamangalisa lokhu uNkulunkulu
angasenza sibe yikho khona. kakhulu Mfundisi Mdu sifane lo nkulunkulu kunengi afuna ukusenzela khona kakhulukazi. uPaul kuRoma ngo-6 laphana uRoma uvesi ngo-4 uthi yena kumele sihambe ebutsheni empilweni, in-newness of life, impilo entsha kuKristu. Impilo leyi entsha iyahlakulelwa ukuhlala intsha, iyangcoliseka ungayibamba buchapha. Kumele siyihlakulele ngokuvuma uThixo akutshoyo. Nxa ususiya kugwalo lolu esinikele uTestimonies for the Church volume 9 page 189 yiyo vezi ukuthi ngabe kuthiwa thina amaKristu siyazehlisa phambi kukaNkulunkulu, sibe lomusa lothando lukaNkulunkulu lokuzehlisa lozwelo, kuthiwa lapho kuphenduka khona abantu abayi-100 ngabe sokuleningi elingela kubalwa ngokubona impilo yethu enjengakaMosi ekhazimulayo ibisi reflecta iveze uNkulunkulu ebantwini. Imibuzo le challenge ngini ukuthi kambe impilo yami le yakho mlaleli lombukeli ivezani nxa udlula, nxa ukhuluma, nxa uhamba, nxa ukhonza, kakube nguThixo lokho yakhe ngenxa yokumkhonza. kakhulu asifundeni okunye ikakhulu ngempilo kaMosi, uyisibonelo esihle ekumazini uNkulunkulu. Mhlobo wami Ngifisa ukuthi sigcizelele ukuthi okwenza umuntu adle maforo ukuthi ulendlala, kumbe okwenza umuntu athathe amanzi awanathe ukuthi womile. So umuntu bekufanele ukuthi ngabe uyamomela uNkulunkulu. Ungayibala uPsalms 42 verse 1 uthi njengenkakha yomela amanzi ngokomele uNkulunkulu. Ungananzela kwaphana akawomelanga izinto zikaNkulunkulu. Kwesinye isikhathi si-prioritize ama-earthly blessings, izinto esizibonayo, imali lani sibe sesilahlekelwa yikufuna ubuso bukaNkulunkulu. Umuntu vele kadinga izinto. Yikho uNkulunkulu esithi funani kuqala umbuso. Inidi yomuntu, i-greatest need yomuntu owileyo nguNkulunkulu empilweni yakhe. So bekufanele ukuthi sizidele simdinge ngokuzikhandla, ngokuqinisa simdinge. Singamukela uNkulunkulu okunye konke kuyibona siyagcwaliseka. Siyabonga, asicimezeni esikhulekeni. Baba wethu oyingcwele othandekayo khona ekhaya ezulwini, siyakudinga kangaka ezimpilweni zethu njengoluntu. Siyafa ngenxa yesono, kodwa icebo lesiphambano lenza thina sisuke kufeni size empilweni. Siyabonga ngoJesu, sicela usamukele thina esikhuluma lesi sifundo labo bonke abazakuzwa intando yakho. Sengathi singakufuna sikufunisise, sikudinge ngoba isithembiso sakho sithe sizakufumana. Siyabonga ukusizwa, siyabonga usihawukela, siyabonga usibiza ngothando lwakho olumangalisayo. Sengathi sonke singavuma ukuza ngakuze sizuze impilo ephakade. Ngayo uJesu siyabonga. Amen.